hauwezi fukuza pepo. Alika Roho wa Mungu. Baba, tunaomba Roho wako. Roho wako kanisani. Roho wako tunahitaji. Roho wako anahitajika Baba katika safari ya kwenda mbingu. Tunahitaji kutawaliwa. Tunahitaji kuongozwa. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu. Roho wa moto. Roho wa uwezo. Roho wa mamlaka. Roho wako Baba aende kutawala. Aende kutawala. Aende kutawala. Aende kutawala. Aende kutawala. Katika jina la Yesu tunaalika Roho wako. Tunaalika Roho wako. Roho wa moto. Roho wa moto. Roho wa moto. Roho wa miujiza. Roho wa ufungulifu. Roho wa uponyaji. Tunahitaji Roho wako. Alika Roho wa Mungu. Omba Mungu akupe silaha za Roho ili upate kusimama kwa hii mpepeo ya hii nchi. Mpepeo unaokaa duniani. Alika silaha za Roho ili upate kusimama katika yote. Tunaenda kwenye maombi. Alika Roho wa Mungu. Mungu akupe uwezo mpya. Mungu akupe uwezo. Mungu akupe nguvu. Mungu akupe nguvu. Yale yalikuwa impossible kwa maapotre wakati walijazwa Roho Mtakatifu. Pierre Chicken aligeuka kuwa Pierre Lion. Alika Roho wa Mungu. Roho wa Mungu ndio atashanje identite. Roho wa Mungu ndio atakupa nguvu. Roho wa Mungu ndio atakupa uwezo. Pierre Chicken aligeuka kuwa Pierre Lion. Alika Roho wa Mungu. Alika Roho wa Mungu. Alika Roho wa Mungu. Alika Roho wa Mungu. Wakati kuku iliwika, Pierre alikatala, lakini wakati alijazwa na Roho, alisema neno na ujasiri. Watu 3,000 wakabadilika. Tunahitaji Roho wa Mungu. Tunahitaji moto. Tunahitaji moto. Moto wa Roho Mtakatifu. Biblia nasema ya kuwa Baba utafanya malaika kuwa upepo na watumishi wako kuwa miali ya moto. Kuwa miali ya moto. Baba, tunahitaji fanya watu wako kuwa moto siku ya leo. Malaika ni upepo, lakini watu wako miali ya moto. Acha Baba waliozimika wawekwe tena nguvu. Waliozimika wasimamishwe tena. Waliozimika watiwe moto tena. Katika jina la Yesu tunaalika nguvu zako katika kanisa. Roho Mtakatifu tawala kanisa. Roho Mtakatifu amusha kanisa. Na pinga roho za ukame na kuziamuru kutoka ndani ya watu. Roho za ukame zitoke ndani ya kanisa. Roho za ukame zitoke ndani ya wajakazi. Zitoke ndani ya watumishi. Zitoke ndani ya vijana wako. Zitoke ndani ya watoto. Roho za ukame, roho za usingizi, roho za mafatige na zikemea na kutangaza usiku wa leo. Jaza tena kanisa. Baba, amusha kanisa. Tunahitaji uamsho. Tunahitaji reveil spirituel mahali hapa tena Bwana, kwa nguvu Jehova. Amusha hii roho. Amusha hii roho. Amusha hii roho. Amusha hii roho kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tunahitaji tena nguvu mpya. Nguvu mpya. Nguvu mpya. Nguvu mpya. Watu wamezimika wanaposikia, wanapoona. Baba, mitume walikusanyika wakakwambia Baba, sikia yale yamefanyika, yale yamepangwa, yale yamezuilika, lakini utupe nguvu zako ili mambo makubwa yafanyike tena. Kanisa linahitaji nguvu zako Bwana, ili kazi za ajabu zitendeke na kufanyika. Asante Mungu wa mbinguni. Asante Mungu wa uwezo. Asante Mungu asiyebadilika. Kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunakubariki, tunakuinua Mungu. Tunasema asante Baba kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Holy God. Holy God. Haleluya. Tunataka kufukuza na kuhamisha shetani. Nataka niseme kitu kimoja. Kuna mambo mengi tunayaishi
haiko volonte ya Mungu. Haleluya. Na kuwaka nasikia hasira kuona kama watu wanasimama na neno ya kusema seme Yesu alimalizaka yote. C'est vrai, Yesu alimaliza yote. Haleluya. Lakini ile Biblia ndio inatuambia tunapigana ndani ya ushindi. Yesu hakusema hakuna vita. Libarikiwe jina la Bwana. Maisha ya Ukristo haiko maisha ya kukuya ku rest. Maisha ya Ukristo ni maisha ya vita. Paske kuko ulimwengu yenye tuko tunapigana nayo. Libarikiwe jina la Bwana. Mengi Mungu ameifanya bora kwetu, lakini kuna yule ambaye kunapiganisha maisha yetu, tutake tusitake. Shetani iko derrière. Ndio maana Biblia inasema iko natembea kama simba, anatafuta ureveo ingie mu distraction achukue, na uko wa Mungu. Sasa tunataka tujue kitu kimoja. Maisha yako inabidi uwe unajua kama ile yenye uko naishi. Bwana, haiko kila kitu ndio Mungu anajua kama na ile ndio anataka. Lakini kuko ujanja wa shetani wa kukuzuia kuendelea mbele, ya kukuzuia kupanuka, ya kukuzuia kupona, ya kukuzuia kubarikiwa. Libarikiwe jina la Bwana. Benediction ya Daniel haikukuwa pesa. Haleluya. Haikukuwa manyumba, haikukuwa magari. Benediction ya Daniel alihitaji revelation, na ndio ifungule vyote. Libarikiwe jina la Bwana. Taifa yenye haina revelation ni taifa yenye kufa. Sasa tunataka Mungu alete revelation kwetu, juu tuye tuko tunapigana na nani wala na nini. Tukibakia mkawaida, niko naingia mkanisa na mimi natoka. Kanisa ni hospitali. Haiko kila mwanaingia mu hospitali anatoka kanapona. Kuna wengine wanakatana kunywa dawa, anatoka mu hospitali angali mgonjwa. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Tunataka tupigane. Tumevikwa nguvu za Mungu tayari. Haleluya. Kila kigeni mu maisha yako itoki, yenye unajua na yenye ujue. Kuna watu waliharibikia tangu walipataka ndoto na maisha yao ikaharibika. Kuna watu waliharibika tangu waliingizaka watu wa moya mu maisha yao, maisha ikaharibika. Kuna watu waliharibika tangu walisemaka juu ya maisha yake, na anaanza kuishi ile contraire na vile Mungu alisema. Libarikiwe jina la Bwana. Sijue saa zingine unaweza kuwa parmi aba watu, ulishaka lota ndoto na depuis ulilotaka biote bika collapse, ukaenda pole pole leo chini. Depuis uliingizaka mtu mwa maisha yako, mambo yakaharibika. Depuis fulani alisemaka juu yako, mambo yakavunjika. Sasa inabidi kwa saa hii tuko tunaenda debarase na ile vita yote. Haleluya. Tuko tunaenda kunyamazisha yote yenye lipitaka mundoto, yenye balisemaka, yenye lingia kabila achie kujua. Tunataka tuzimishe yote, mishali yote ya shetani iachane na maisha yetu kwa jina la Yesu. Holy Ghost! Tunaenda kwenye maombi katika jina la Yesu. Jua kujipigania. Sikia hasira ya maisha yako. Kuna watu Mungu aliwaprometre safari, lakini haifanyike, haiko juu Mungu hataki. Ni juu wanashindwa kusimama kutosha safari yao mahali imekaliwa. Kuna watu Mungu aliwaprometre ndoa, haifanyike juu ya udhaifu. Waliingia mu mazingira yenye haiko yao, walijiunga na watu wenye habiko babo. Tuko kwenye maombi, bomoa. Sikia hasira maisha yako. Kazi haiendeki. Angalia kazi yenye unajua, lakini ile kazi penye bajue kitu biko wanapata, penye bajue kitu biko wanaendelea. Wewe unajua sana nani aliingia mu maisha yako, nani alifunga migulu yako, nani alifunga mikono. Unaanza kuwa najitapia madiplome, me haina rendement, haina mazao. Bwana we, derasine shetani.
Nyumba yako ilikuwa na amani, ilikuwa na baraka tele, lakini leo hakuna kitu. Nani aliingia mu maisha yako? Nani aliingia ndani? Atoke kwa jina la Yesu. Mara ngapi wanakuambia utaoa lakini haviendeke? Mara ngapi wanakuambia utazala? Nani alifunga maisha yako? Mara ngapi wanakuambia utasafiri na inakuwa hapa karibu lakini hauonake? Nani alifunga? Ulikutanana na nani? Ulikutanana na nini? Sikia hasira ya maisha yako. Hauyaweza kusirika, ndio maana uko na shindwa kujipigania. Sirika. Angalia tu uzito ambao inakukamata. Angalia vita ishe. Ambia leo shetani, enough is enough. Pray. Tosha wote aliingia mundoto. Ndoto yote ilifunga maisha yako. Ndoto yote iliharibisha maisha yako. Leo tuko tunaidekonekte na maisha yako au nom de Jésus. Usichunge ni kuguse. Chukua hatua ya kuambia vita itoke mu maisha yako. Adui aliingia kwa siri. Wanaokuzunguka wasiokuwa na mpango na maisha yako, wasiokuwa na mpango bora na maisha yako, leo watoke katika jina la Yesu. Sambaza. Biblia nasema watakuja kwa njia moja, watatoka kwa njia saba. Walikuja kwa ndoto, walikuja kwa mwili. Usiku wa leo watatoka kwa jina la Yesu. Derasine. Nani iko after maisha watoto yako? Nani iko after kazi yako? Nani iko after nyumba yako? Leo angusha, bomoa. Tangazia kutoka ndani ya maisha yako. Tangazia kutoka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila kwenye walifunga maisha yako leo kuwake moto. Washa moto. Wapi walifunga jina lako? Wapi walifunga jina lako? Wapi walifunga jina lako? Kuwake moto. Kote walifunga jina lako. Kote walifunga maisha yako. Bawake moto. Haiko normal. Angalia buyana. Angalia buzuri. Angalia kumpenda Mungu. Mebenya bana buyana, biko banaoa, banaolewa. Kwa nini wewe aiendeke? Nani alifunga? Kama ni jamaa yako, leo atakufungua kwa jina la Yesu. Twende. Sois libéré. Tunaenda kwenye maombi katika jina la Yesu. Katala roho ya umasikini. Yeyote alifunga mikono yako, leo umaskini murudilie. Kila iko after vi yako, leo wake moto. Kwa jina la Yesu. Bomoa. Wasambazwe kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Fungua. Kila koro étranger mu maisha yako itoke.
itoke, 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 itoke kwa jina la Yesu. Nani alifunga kazi ya mikono yako? Angalia, kazi haina tena matokeo. Kwa nini? Na unajua kazi. Kwa nini? Na uko na vyote, uko na churuza uone kitu. Mkono yote mweusi lingia leo ikatika kwa jina la Yesu. Jua kujipigania. Katala, katala. Nani aliloga maisha yako? Vita kutoka kwabo baba yako, kutoka kwabo mama yako, leo ilungule, leo ilungule, leo ilungule. Vita irudie kwa senda, irudie kwa senda. Uko nadhani ni normal, ase banauzika, banasema turudie kwetu. Ce n'est pas fini. Juu yako tu banaweza angamiza nchi yote. Simama katala, simama katala. Situation yote inasimamia kazi yako. Leo Mungu afungue kwa jina la Yesu. Tuko kwenye maombi, tuko kwenye maombi, tuko kwenye maombi. Katala sitakuwa mkila, katala sitakuwa mkila, katala sitakuwa mkila, sitakuwa mkila. Mungu amenipa uwezo wa kuwa kichwa. Mungu amenitangazia mimi ni kichwa, si mkila. Ishi kuwa kichwa, ishi kuwa juu, ishi kuwa juu, hapana chini. Katala kuwa chini. Wewe Mungu amekupa uwezo, maadui zako watakuwa marshe pie yako. Ile ifanyike kwako. Kila adui wa maisha yako leo akuwe marshe pie, utembee yulu yake kama kilalo kwa jina la Yesu. Asante, asante watu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Holy God, Esprit de mort. Tunaenda kufunga hewa yote imesimama mumuji. Haleluya. Hewa yote. Katala, damu haitamwangika, damu yako haitamwangika. Haleluya. Katala, sitakufa, ndaishi. Na siishi kwa bure, ni juu nitangaze ukubwa wa Mungu na matendo yake ya ajabu. Haleluya. Tunaenda kwenye maombi katika jina la Yesu. Katala kabisa roho ya kifo. Silaha yote imeinuka kwa kutafuta damu ya watu ndani ya mji, ninaikatala Bwana. Na katala movement hii ambayo imesimamia maisha ya watu, imefunga njia, imefunga milango ya baraka. Hii movement itoke, na kwa yote inatafuta uzima, inatafuta uzima, inatafuta uhai wa watu wako. Na pinga hii movement, na pinga hii movement. Hakuna takufa, hakuna tazikwa, hakuna taingia mubudongo. Nasimamisha hii movement au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Na katala kifo juu ya batoto ya Calvary, bataishi Bwana. Juu ya baetranger abatakufa, abatakufa, bataishi. Esprit de mort, kila upango umesimamishwa, na itia chini, haitabeba yeyote, haitachukua mtu. Natangaza uzima, natangaza uzima, natangaza uzima, natangaza uzima, natangaza uzima kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Hakuna kifo, hakuna mauti. Mois de juin ni visitation divine. Baba, fungua watu wako. Baba, fungua muji. Baba, fungua nchi. Na ordone amani tembeye, amani tawale. Yesu, wewe ni Bwana wa amani, mfalme wa amani. Tawala nchi hii, tawala nchi hii. Kila mauaji ninaifunga na kuinyamazisha kwa jina la Yesu. Kila komplo haitafanyikiwa. Kila parole ya malediction minainyamazisha na kuivuta juu ya baetranger. Haleluya. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima wa Mungu katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Shangilia kwa makofi makubwa. Tunakaa chini watu wa Mungu.
Mungu awabariki watu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Mungu awabariki. Tunasema karibu kwa wababa wote, wababa wetu, karibu na Mungu wa mbinguni awabariki wababa. Mama zetu tunasema wamama wote ndani ya mkutano, karibu na Mungu wa mbinguni awabariki. Yes mama, bigelegele na itajika. Haleluya. Mire ya Jericho ikulomba maombi, lilomba bigelegele. Haleluya. Kuko blokaje zingine ni bigelegele tu. Mungu anakia pigana. Haleluya. Vijana wote tunasema vijana karibu ndani ya nyumba ya Mungu na Mungu awabariki. Nilizani ndasikia mingi kuvijana. Kanisa ingali ya vijana, amu ya kuwa museum. Haleluya. Hamuna tate. Kila mtu angana 60 ya kuishi. Kuwebasha kwa mma 50, 40 30 ungana 70. Batoto bebiko na 5 ngapi me ungana 95. Haleluya. Tutaishi hatutakufa. Haleluya. Ambia jirani utaishi hautakufa. Hautakufa. Mwambi kwako hakuna buzebu haya. Haleluya. Ya tunashukuru Mungu, tunasema karibu kwa watumishi na wajakazi wote. Karibu na Mungu awabariki. Haleluya. Mungu ametufanyia neema, kanisa yote ya Calvary, batu yote ni watumishi. Ni neema. Mwenye atumike kama mhubiri, anatumika kama evangelist. Mwenye atumike kama evangelist, anatumika kama vile supporter ya kanisa. Donc kila mtu anafanya kazi. Haleluya. Tunachunga Ebeneza atambale na aanze imba. Donc huduma ya maserafi haina sheria. C'est pourquoi watu yote hapa ni watumishi. Haleluya. Haleluya. Nasikiaka tunasema ba evangeliste ba kesho, ba serafi ba evangeliste ya kesho. Biko bana evangeliser through singing. Haleluya. Donc biko bana evangeliser. Mungu awabariki. Haleluya. Kama kuko mwenye kuna shukrani, dakika moja karibu, bele tuendelee na mambo mengine. Nzambe nangai, Nzambe nangai, te Nzambe nangai, Nzambe nangai, te Nzambe nayo, Nzambe nayo, te Nzambe nayo, Nzambe nangai, te babosani yozana Nzambe, hey. Yesu telema, telema na yo, telema. Yesu telema, telema na yo, telema. Banguna nangai bakufa, s'il te plaît, telema, telema na yo, telema. Banguna nangai bakufa, Yesu telema, telema na yo, telema. Tunamtolea Mungu sadaka. Papa telema, telema na yo, telema. Yaya telema, telema na yo, telema.
Papa telema, telema na yo. Telema. Ya telema, telema na yo. Telema. Yesu telema, telema na yo. Telema. Manguna nanga ibakufa. Ya telema, telema na yo. Telema. Nguna nanga ibakufa soni. Haleluya. Ya tunaalika Papa Manu aombe sadaka na kuombea mnenaji mhubiri wetu wa usiku wa leo. Haleluya. 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 Fatana na gisi wewe umetaka. Kwa jina la tukufu la Bwana Yesu. Amen. Shangilia kwa makofi makubwa. Haleluya. Haleluya. Amina. Ya tunaenda kusimama watu wa Mungu. Azanzambe, azosala, ezomonana, tikatembe. Fungua Biblia yako. Tunataka tupokee neno la Mungu. Haleluya. Andaa Biblia yako. Tunaenda kukaribisha mnenaji wetu wa siku ya leo. Karibu sana Papa Franki, na Mungu wa mbinguni akutumie. Shangilia tu kwa makofi makubwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Baba Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio tunafurahi kuwa mbele yenu na tunashukuru Mungu kwa hii kibali ya kuwa mbele yenu. Na bila kukawia, acha tusome maneno ya Mungu. Tutasoma ndani ya kitabu cha Waroma. Tutasoma ndani ya kitabu cha Waroma. Waroma 5, na tutasoma kwa marefu lakini tutahubiri kwa mafupi tu. Waroma 5 mstari wake wa kwanza mpaka wa 11. Waroma 5 mstari wa kwanza mpaka wa 11. Amen.
kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi kabisa baada tutapatanishwa, tutaokolewa katika uzima wake. Wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho. Amena. Amen. Amen. Salimia tu jirani, salimia jirani, umwambie jiumbie furaha. Jiumbie furaha kwa maana amani uko nayo. Amen. Amen. Ujiumbie furaha juu amani iko. Amen. Amen. Haijali situation, haijali vile wanasema, wewe leo utoke hapa unajiumbia furaha juu amani uko nayo. Amen. Hii ni maneno ya Mungu ambayo tunaisoma, na mimi nafurahia hii maneno sana, kwa maana inaenda kutuonesha sawa vile wa Kristo tulitoka wapi, tuko wapi na tuko naenda wapi. Na kama una comprendre kwenye unatoka, unajua kwenye uko na unajua kwenye uko naenda, manake amani utakuwa nayo na furaha utakuwa nayo. Na mimi nasema hii kwa maana kuko kitu mwambo tukwe na comprendre watoto wa Mungu. Kunakuwa vitu vingine vyenye tunaogopa sa vile wa Kristo, na mwa ile kubiogopa ndio tunajikuta tunakuwa entraîné navyo. Aseme vyenye vinakuogopa, vyenye vinakuintimide, na ndio vitakukontrole, si vile? Kila kitu yenye kuintimide sa vile mwanadamu na ndio itakukontrole. Lakini kama unajua ya kwamba uko Mkristo, neno la Mungu linatuambia leo kitu kimoja. Linatuambia ya kwamba kuko nafasi tulitoka, tulikuwa wenye dhambi, tulikuwa hatuna msaada, tulikuwa ndani ya udhaifu. Lakini kama na wewe na mimi tunajiita wa Kristo leo, kitu ingine ambayo neno inatuambia kwamba kulikuwa mtu ambaye aliitika kuwa dhambi kusudi sisi tupate maisha. Aseme Yesu alikuya akaitika kufa na kifo ya haya na kifo ya msalaba kusudi shie tufanye nini? Tupate uzima. Amen. Amen. Amen bababa. Amen mama. Manake kuko kitu kimoja ambacho mnakuya kukuambia leo ama siku ya leo. Unaona, wakati wote tunaogopa vitu vyenye haviwezi kutufanya kitu, na vinatufanya tunakuwa waesklave wa vile vitu ambavyo tunaviogopa. Tunaogopa vitu na tunajikuta kama tunaanza kuvitumikia. Wakati tunaogopa njala, tutamwacha Mungu kusudi tupiganie tupate nini? Chakula. Wakati tunaogopa umaskini, tunaanza kupigana yote, tunajikuta tunamwacha Mungu, tunaanza kupigania shughuli ya dunia. Kwa nini? Kwa maana hatujua wapi tunatoka na wapi kwenye tuko naenda. Lakini kama unaweza kuikala muneno, unaweza kuitika kumkaribisha Roho, aseme mwenye atariko turekonsilie na Mungu, pale utapata kujua, aseme utajua kweli, na ile uwe kweli ndio itakufanya nini? Itakupatia uhuru. Amen. Jiumbie furaha juu uko na imani. Mungu kwenye alikutosha, anasema aseme soli kuwa mwenye dhambi, Yesu aliitika afanye nini? Akufe juu yako kusudi akurestore. Na sasa leo alisha kurestore, ulishajiita seme uko justifie, ulishajiita mwenye haki. Hapana juu ya vyenye ulifanya, lakini juu ya vyenye Yesu alifanya kumsalaba. Juu ya nini ndaogopa tena? Na mimi najua ya kwamba kuko mtu mwenye alisha niambia imekwisha yote. Amen.
Anasema sasa inaisha. Sasa tulikuwa na dhambi, aliitika kukua dhambi juu tukue uzima. Na hakutuacha si peke, akatutumia na msaidizi, Roho ambaye anatembea nasi, Roho Mtakatifu ambaye tukimuita yeye ndio muongozi wa maisha yetu. Fungula macho mtoto wa Mungu. Fungula macho, fungula akili zako zote. Ujue kama unajiita Mkristo unasimama wapi na Mungu. Juu hii maneno yote yenye naandikwa humu ni juu yako. Haiko juu ya mtu mwingine. Niko naisema kila siku sasa nafika hapa, samwa tunasemaka kanisa, tunawaza kanisa ni hii mjengo. Kanisa ni wewe. Hivi vitu ni juu yako. Hii maneno yote naandikiwa ni juu yako ambao uko Mkristo. Na acha nikwambie kitu kimoja, na ndio maana mimi nasoma hii maneno leo. Siku za mingi na utaiangalia hii kwa experience yako, unaweza kuanguka ndani ya dhambi. Unaweza kuanguka ndani ya shida. Unaweza kuanguka ndani ya matatizo. Probleme haiko ulianguka muzambi. Probleme ni nini? Ulibakia muzambi. Amen. Ulibakia muzambi. Njo probleme ya sana ya Mkristo ule. Juu nakuya jikuta wakati unaanguka ndani ya dhambi wala ndani ya tentasio fulani, unajikuta unasema mimi stahili tena mbele ya Mungu. Kubyenye nilishafanya manake Mungu hawezi kuniitika tena. Mungu hata nisamehe tena. Mungu haiko upande wangu tena. Haiko vile njoo hii maneno inatuambia. Aseme kama saa ulikuwa ungali mwenye dhambi hauna msaada, aliitika kukufia. Mara ngapi atakuokoa ndani ya shida yenye uko nayo? Mara ngapi atakuokoa ndani ya tentasio uko nayo? Mara ngapi atakuokoa ndani ya difficulty ya maisha yenye uko nayo? Unajua wakati nilikuwa nasoma hii maneno, kuko wengine kitu ili nikuia. Unajua kama unaangalia Ayubu 1:5. Sama tunaangalia akosi tunaangalia Job perspective ya Job tu. Na mimi nasema hivi juu tuko nasema juu ya baba leo. Juu ni semene ya baba. Tukiangalia perspective ya Job ni mtu mwenye anatuonesha kwamba kila kitu ndio anakonfirme ile kitu yetu tunasema kaseme kila kitu inaanza maisha ya kiroho. Kila kitu, ikuwe ushindi wako, ikuwe kushindwa kwako, yote inaanza maisha ya kiroho. Amen. Juu Biblia nasema ya kwamba Job alikuwa kabisa ni koani ya jamaa yake. Baba, unaitwa kukuwa koani wa jamaa yako. Juu ile maneno inasema nini? Inasema aseme Job saa zote. Mama tusome tu ile 5 tu pale. Ndiyo. Amen. Ilikuwa kutime yake kushimama busubuhi mapema yeye, kwa maana anajua kama niko na Mungu, tuko na Mungu. Lakini unaona sawa vile baba, lakini mie sawa vile baba. Ndio maana mimi nasema baba alikuwa anakuwa na koani wa jamaa yake. Baba iko koani ya jamaa yake, lakini mie sawa vile baba, saa zingine watoto yangu unaona balifanya makosa mwa ile kupati mwile walifanya, inaomba mie njoo nilamuke asubuhi mapema. Unaona sie wazazi leo sawa vile papa tunajua kitu moja tu, tunajua kama sawa vile Job alikuwa baba alikuwa anaprevoir kwa kila kitu. Utaenda unatumika, unaleta chakula watoto wanakula, utabalipia masomo, utafanya kila kitu kenye wanataka kimwili, lakini unasahau ya kwamba na wewe njoo koani wao kiroho. Wewe njoo garde wao. Wenjo sanctificateur wabo, wenjo intercesseur wa watoto. Unaona? Inaomba tukuwe na wazia tu ile aspesa vile wazazi kusema saa zingine watoto wetu. Unajua mtoto anaharibika haiko ase juu hana kitu. Akose juu anakosa kitu, lakini ni juu maisha ya kiroho baba hakumtayarisha. Baba hakufanya kitu juu ya maisha ya kiroho. Baba hakushimama sawa vile Ayubu wake kusema mtoto wangu anaweza akakosa, acha nimsaidie. Juu vita vya mingi vyenye vinashinda watoto huu mu maisha tomu mwafrika sio angalie ni nini. Unakuta ya kwamba ni maisha ya kiroho tu ndio inashindikana. Na sasa shetani anakuya. Unamuona na muinfluence munini mudrogi. Na naanza lala nje mbalabala. Batoto ba mingi benye biko mbalabala ni batoto ya bapato.
batoto wenye bakukosa kitu. Lakini kitu gani ilifanyika? Jamaa ililala kiroho, shetani akaatake kiroho. Amen. Jamaa ilipungukiwa kiroho, shetani akaatake kiroho. Tuko nawaza batoto wetu biko bie banaendaka kumasomo banafanya bote. Nini banafanyaka kule? Batu gani banakutana naka nabo kule? Tunakumbukaka busubuhi kusema saa zingine petetre. Amen. Acha tuikale juu ya watoto wetu. Acha tuambie Mungu juu ya watoto wetu. Juu tunakuwa ngambo ya Mungu. Anasema kama alitutosha muzambi, mara ngapi hata tupigania kila kitu ingine yenye takuya? Nafasi moja tu kusudi Mungu atupiganie, hakuwake an invited guest. Aseme uniite, njoo ndakuitikia. Na inaomba sa vile batoto ya Mungu, sa vile bazazi, sa vile baparents, sa vile bababa tuyue ile. Usiwazi asa una parti ya kucheza kiroho ndani ya maisha ya mtoto wako. Utenia valisha mtoto wako bien, anaweza kutembea bien, atenia kuwa na kila kitu kenye anataka, anaweza kuwa na akili mu masomo. Lakini kama wewe baba, kama nyinyi wazazi mnapungukiwa maombi kubaze, mko naharibisha fitiri ya watoto. Amen. Tuko naharibisha fitiri ya watoto wa papa. Tunaharibisha fitiri ya watoto jua tuhangaiki yake wanafanya nini. Kamata zamu baba wenjo koane, kamata zamu. Aseme kama Mungu amekwisha kutuokoa, tunakuwa baki ya zamani inapita, inakuwa mapya. Na haimaanishe sawa vile baba alisema tena, haimaanishe hakutakuwa vita. Na kila vita inaanza wapi? Inaanza mkiroho. Acha tukamate responsabilite kiroho. Ayubu alikuwa anakamata responsabilite, alikuwa anajua ya kwamba hii ndio desturi yangu. Ndio mimi namjua Mungu. Na mimi naanza kwanza ndio maana Mungu alikuwa anambariki sana. Na shetani alikuwa na rezo. Shetani alikuwa na rezo. Jua nini hautabariki huyu mtu? Jua nini hautampatia kila kitu? Nini? Shetani alijua kama antuka Mungu anabariki Ayubu, jua Ayubu anajua kisi ya kukamata zamu zake. Ayubu anajua kama kukimkosea Mungu ni sharti uombe msamaha. Wewe sasa kanisa unaanza ishi bila msamaha tena. Bila haujua hata kama banalomba msamaha tena. Na ili haiko ndio problem. Haujue kama banaombeaka baba, unaombeaka watoto msamaha, baba unatayarishiaka watoto njia, jue ndio koani kwa jamaa yako. Unaomba umuombe watoto. Tunaomba tuikale juu ya watoto. Tunaomba tukeshe juu ya watoto. Kwanza ukiangalia mzuri, hivi vitu vyote vyenye tunajiopreokipaka navyo pale ya kujiopreokipe na spirituele kwanza, vile vitu tutavitakuya vyo peke tukishajiokipe na spirituele. Junjo vile maneno ya Mungu nasema haiko maneno yangu. Ase tutafute kwanza falme za Mungu na haki zake zote, kisha kila ingine finance takia na jileta hiyo peke, hautaitafuta. Uponyaji tajileta hiyo peke, hautaitafuta. Jua nini? Uko mu presence ya Mungu, uko pale. Na hii habari ya Job inatuonesha kama haimaanisha kama njoo kutakuwa vita. Amen. Lakini sa Job alishimama hata kama vita. Sa vile circumstance yenye tukwamo, tuliwaza tunakimbia vita, tuliwaza tunakuya nafasi kwenye kuko amani, lakini nini ndio tunakuya anguka mo? Ma circumstances zingine zenye zinatuma tunakuwa sa vile wenye hatuna tena hope. Tufanye sasa nini? Mbona hapa kwenye niliwaza nikimbie vita ndio kwenye kunaonekana kunakuwa zaidi ya kwenye nilikimbilia. Ile ni maneno kama unajua maneno ya Mungu na kama unaishi maneno ya Mungu, kama uko intercessor, sa vile Job alikuwa na intercede, na ndio maana Job ya kumwacha Mungu. Amen. Ndio maana Ayubu akumwacha Mungu. Ndio anajua kwenye Mungu ananitosha ni mbali. Kwenye mimi nafikia na Mungu ni mbali. Na kwenye niko naenda na Mungu, mimi najua kama niko naenda na Mungu na ndafika kwenye niko naenda. So haitajalisha kitu yenye takuya kunidistray. Hapana. Haitajalisha kitu yenye takuya kunionyesha ya kwamba hapa ndio mwisho yako, hapana. Kwa maana mimi najua kama huyu Mungu anasema hivi, bwana, mie na wewe ni nini? Ni simbira. Ukinibana tu mkono, yangu haitakutoka. Amen. Aseme hakuna circumstance. Juu kwa wakati yenye ulikuwa hauna nguvu, yeye Mungu wala Yesu alikufa kwa wewe mwa ile wakati yako ya udhaifu. Na banasema iko rare sana utenona mtu akufie mtu mwenye haiko rare, atakufa mtu mwenye haiko rare. Lakini Mungu anasema alisahau
na alisha sababu vyote, unazia ni udhaifu ndani ya maisha yako. We simama tu, umuite tu, umwangalie, umwambie nichunge kiroho Baba. Kukila kitu, kukila wakati na kukila circumstance ukwe na mimi. Acha roho yako ikwe na mimi. Unajua wanasemaka roho ya mtu, hata kama wanatafuta kudefinire mtu, unasikia kama nakwambia sasa huyu mtu iko na roho mzuri wala huyu mtu iko na roho mbaya. Banajifere kunini? Kuroho. Amen. So tanki hauko connecté ku Saint Esprit, iko sa vile ni karakteri zako ndio zinafanya nini? Zinaharibika. Mesa uko connecté ku Saint Esprit, ndio ile tulikuwa nasema hata maombi inaomba hata tufungule na watu mmoyo wetu. Juu kama unatia watu mroho yako, uko naampeshe ile pe yote yenye kwa mroho yako, unaampeshe ile furaha yako ndani mmoyo yako, unaampeshe amani ya moyo wako, unaampeshe kila fruit yenye roho yako inaweza kurelease. Juu ya nini? Juu unafunga watu, juu unafunga ma circumstance, juu auitike kurelease samwa mahabitide zimoya na makarakteri zimoya zenye zitakusaidia roho yako ikue free kusudi uanze kumanifeste mafrui ya Saint Esprit. Na kama roho ya mtu njo action yake na roho ya mtu njo reaction yake, façon moya tutenea protéger roho ya watoto wetu kusudi wakomale bien ni kupatia mikono ya nani? Ya Mungu. Kuacha Roho Mtakatifu afanye nini? Akontrole. Na ile anasema sasa alikuwa anaifanya, ndio alikuwa anafanya ya kwanza asubuhi. Hapana WhatsApp, hapana TikTok. Ndio alikuwa anafanya asubuhi. Aseme anamuita Mungu. Amen. Tumikisha kwanza ile telefoni yako ikuwa atalie ya priere basi. Ikuwa atalie ya priere. Kama ni kunani ni ku YouTube ndio taenda tia basi priere mwa yenye utamove nayo atapanda 30 minutes na kuna tia. Hapana tu WhatsApp, hapana TikTok. Alisema anaweka kwanza watoto yake mnini? Mikono ya Mungu. Bazazi, nilipenda tu leo tukumbushane kama haiko hivi vitu vya tuna focus yako kusema nikifunga salo yangu saa ya 16 wala 18 kwanza Calvary na kwa vya kanisa na kwa 18 nikifunga saa ya 18 ndapoteza baklia mpaka 20. Sawa, ni sawa. Lakini kitu mambo ujue ni kwamba ukikamata wakati na Mungu itakufanya urekipere vya mingi mu maisha kushinda ile yenye utapoteza msaa kidogo. Amen. Amen watoto wa Mungu. Amen watoto wa Mungu. Aseme juu tulishakuwa justifie. Amen. Kupitia damu ya Yesu tulishakuwa justifie. Mara ngapi hata endelea kutusaidia kutuokoa na hasira za Mungu. Amen. Ujikumbuke kama wakati walikuwa nakiapatia Jobe habari, hakuna kwenye walimwambiaka aseme hasira za shetani. Ukisoma ile maneno pale walikuwa najireferea hata kwa hasira za Mungu. Ndio alikuwa anajiuliza hii façon Jobe alikuwa anajisikia yeye Mungu kabisa. Mungu ndio alikiapiga. Haiko ndio vile Jobe alisemaka. Amen. Haiko ndio vile Jobe alisemaka. Anajua ya kwamba Mungu iko naye na Mungu aende kumwacha. Na circumstances zote zenye Mungu atenea mutia ndani, yeye peke tu ndiye kuna uwezo ya kuna. Lakini kitu mwa mnapenda kwa kumaliza kila kitu mwangu napenda ujue ya kwamba hata shetani kumugusa Mungu kumugusa nani? Ayubu. Ni nani ndio aliruhusu? Mungu. Amen. Mungu ndio aliruhusu. Na wakati shetani aligusa Ayubu, Ayubu angekuwa sawa vile mwanadamu mwingine Mungu. Circumstances za mingi sana zilikuwa kumwambia achane na Mungu. Angekuwa mtu mwingine mwenye hamjue Mungu, wala hajue maneno ya Mungu, wala hajue kwenye anatoka na kwenye iko naenda na Mungu, angewezaka kufuru Mungu na anajikuta ya kwamba ile yenye ilikuwa opportunity ya Mungu kumuinua inafanya nini? Inakuwa Mungu kumshusha. Juu Mungu kulikuwa ma options za mingi sana za Jobe kumwacha Mungu. Watu wa mingi sana bebantuma Jobe anaacha Mungu, lakini hakutegemea hata mtu mmoja. Ni watu ni relation yangu na nani? Na Mungu.
Mimi najua vile nilikuwa natembea na Mungu. Nani mwingine niambia Mungu kushinda gisi mimi namjua? Nani mwingine mwenye atakia kunihubiri Mungu kushiku gisi mimi namjua? Manake kama yeye ndio alinipaka na yeye ndio anakamata, jina yake fanye nini? Ibarikiwe. Na ile ilimfanya Job anaendelea. Na nini ndio ilikuwa resulta ya Ayubu ya mwisho? Restauration. Tena hapana hata restauration ya ordinaire. Restauration complete. Bwana muache vitu vyenye viko napita maisha yetu bikuye. Muache hii ma circonstance ikuye. Tufocus kwa Mungu. Tuite Mungu. Tunajua kwa tunatoka na Mungu. Yeye alikupitisha mwele masinga. Sio kama sio ulifika mu Afrika du Sud ulipita kama mle mlikuwa na malion. Na alikupitisha na chini ya masinga na kakufikisha. Leo ndio atakia kuacha sasa. Na ulishafika. Ndio akie kuacha. Hapana. Wana tusidute Mungu. Tujiumbie furaha. Juu tuko na amani. Tujipatie ile amani ya Roho. Roho Mtakatifu iko ndani mwetu. Ya lazima sai, ya lazima mwa circumstance. Baba lamuka sa vile koani wa jamaa. Mama lamuka sa vile msaidizi. Amen. Watoto lamuka mutii sheria na mutii wazazi. Na njoo basi. Si njoo Biblia inasema ile. Njoo tu bia vinahitajika Calvary. Uko hapa uko baba, ni wakati wa kulamuka sa vile koani wa jamaa. Shimama, sanctifie famille, ambia Roho Mtakatifu agide famille. Uko mama, wenjo kazi yako kukline. Wenjo wanaitaka nani, wale wa pacifier. Amen. Fanya kazi yako. Make sure watoto wanafanya benye ilifo wafanye. Na mbombe. Na nyie watoto mutitu. Muitike be baba zazi wanawaambia na mtaona vitu vyote vitabadilika. Tusiogope. Tusijipatie shida. Tusianze jipatia sama hata atake sai. Juu mimi naona zinaanza kuya kabisa. Zinaanza kuya. So naenda unashinda kushope journée mzima uone atoa kufanya fotokopi. Enda kula nini sasa? So nazunguruka papale akona ataka kumwambia ende ampigie kitu mwa kule. Vitu inakuwa nguvu. Na petroli ilishapanda hizi siku. Uko so naanza waza mbele utoke munyumba. Utapiga kwanza 35 ya turu na utafanya kitu. Amen. Amen. Amen watoto ya Mungu. Amen watoto ya Mungu. Mujipatie moyo. Hii itapita. Juu inakubeba kutukufu ingine. Utenda kuona glory ya Mungu mufaso ingine. Tutaona watu wanakia kushuhudia hapa vile Mungu alibashangaza. Amen. Lakini kitu moja tu. Wache boga. Shimama koani wa jamaa. Tuko na baba hapa. Shimama koani. Shimama msaidizi. Tuko na wamama hapa. Tushimame watoto na hii itapita. Na Mungu awabariki. Amen. Shangilia kwa makofi makubwa. Makofi makubwa juu ya Mungu. Haleluya. Calvary, makofi makubwa juu ya Mungu. Tunaambia mhubiri wetu nini? Wangapi wamesikia neno la Mungu? Haikuwa kwa mama tu wala kwa baba tu. Haleluya. Haleluya. Tunashukuru Mungu kwa neno la Mungu. Na wakati tunahubiriwa tusiache neno kupita, tuitumikie. Tukiweza kutumikia neno, mambo yatabadilika. Haleluya. Naisemaka kila siku, baba tulishaachia mama charge spirituel. Na ile ni matatizo makubwa. Mie sina droit ya kuomba paske minjo minenda tafuta makuta. Ni bizito sana. Tuamuke. Amen. Napendaka Job sana. Ni kama vile mtumishi wa Mungu anasema, vyote vilianzia muro. Komplo yenye ilikuwa nafanyika Job hakukua. Haleluya. Komplo yenye ilikuwa nafanyika Job hakukua. Ne Mungu alikuwa anamtegemea Job kia haezi kumwacha. Na kama Mungu aliruhusu baguse Job, alijua kama malgre nini Job hawezi kumwacha.
Libarikiwe jina la Bwana. Shetani anasema eske ni kwa bure Job anakupenda ama anakutii ama anakuabudu ama anakusikiaka? Ni juu limupa vile vitu. Haleluya. Atumpende Mungu juu tuko na uhai, tuko na manguo, tuko na magari. Mukila situation tuko amo, Mungu anapashwa abakie Mungu. Sema amen kanisa. Malgre biko bizito abiendeke, kanisa, Mungu abakie Mungu siku zote za maisha yetu. Haleluya. Inabidi kukuwa najiuliza wapi tunakimbiliaka problem senakuya. Wengi wanamwacha Mungu, wengi wanaenda munjia zao, wengi wanafata wengine. Kila mtu iko na gisi Mungu anareglaka problem zake. Kila mtu iko na gisi yake. Ya maana kanisa tusimwache Mungu. Haleluya. Haijalishi situation gani, hii nayo itapita. Baba, kama vile Biblia inasema, Ayubu hakuna kwenye banakwambia bibi yake alitoa sadaka, ni Ayubu alikuwa anaitoa kama baba. Sasa baba, tusiachie mama kazi, tusimame pamoja na mama. Tuombe watoto, tuchunge watoto kwa pamoja, tukeshe kwa pamoja. Unajua wakati Mungu anaambia Ayubu, anaambia shetani wende uguse vyote vya Ayubu vyote, ilikuwa discussion ya kabambi. Shetani alijijengea plan B. Haleluya. Alikomprendre ke na Mungu banashindana kwa nguvu. Sasa inabidi kitu kimoja, Ayubu afel, Mungu afel mu competition. Shetani akajiwekea, akaua watu yote, akajiwekea bibi ya Ayubu. Unjo plan B yangu. Apres ça bitakia nguvu, ndashimamisha bibi sasa amupe judgment ya mwisho. Ayubu alisema sitaacha Mungu. Haleluya. Inabidi tukwe tunajua muma situation difficile nani tunapasha tusikie na nani tunapasha tutembee naye kanisa. Ndio nchi inachafuka, mambo yaendeke, kila mtu social media yenye tuko tunashinda kwa usiku na mchana iko natuambia vingine, na natupa direction, na natupa kwenye tutangalia. Mekuko Mungu mwenye ko zaidi ya vile vyote viko vinafanyika. Haleluya. Inatia uoga, inavunja, na unaona kama tutakufa kabisa. No, bile vyenyoko na shinda ako ndio bilishaingia mkichwa wako. Hauna time ya kuomba, hauna time ya kusoma Biblia, kumsababisha kuafekte imani mvyenyoko nasikia. Hii temps ni time kukala mbele za Mungu malgré nini. Tusibakie kawaida. Normalement tutoshe ukawaida. Nalamkaka mina lalaka, nalamkaka mina lalaka. Inabidi tujifunze kuweza kujua kuomba shie peke. Atoko we peke unaweza omba, hapana mpaka bakwambi tuombe. Mudeko mzito, tuombe Mungu na tubakie makuani ya majamaa yetu baba. Haleluya. Bibi yangu tu yako naenda. Abiana niendea kanisa, yeye ndio ananiombeaka. Niko naishi maombi ya bibi yangu. Hausikii haya? Wenjo kicho taishi maombi ya bibi yako, njoo tu. Mie maombi ya bwanangu ndio niko naishi na bwanangu si ni pastor. Njoo tu taishi nayo. Kila mtu anapaswa afanye duty yake. Mbele ya Mungu hamuna mwanamke, hamuna mwanaume. Haleluya. Bote bebe wanaamini Mungu banakuwa ba enfant. Na bote bebe biko na rempli na Saint Esprit banakuwa ba fils. Haleluya. Hakuna fille, hakuna chochote, ni enfant na fils. Tulamuke kanisa. Wababa, Mungu awabariki. Haleluya. Kanisa haiko Sunday tu. Funga kazi kiatafuta Mungu, Mungu aonekane. Mungu akubariki. Amen. Shangilia makofi juu ya wababa. Tunafika mwisho wa ibada yetu. Saturday, baba, repetition sangapi Saturday? Baba, muko hapa, repetition sangapi? Probleme ni? Cesar. Haiko vile. Baimbaji banani?
Mutaimba. Nisikieni biko kilivyao na nyimbo kivyenu. Haleluya. Haleluya. Baimbaji munasikia, mutakia ba reconforte, munabatia moyo. Haleluya. Kisha munabakimbia. Sena fika samwa munakimbia musibalagi. Tone kabatacha wala watafanya. Baimbaji mko nabo ba bien. Tena za hapana tabazi. Papa Frankis alikuwa muimbaji wa nguvu. Ya source de vie. Source de vie, yeye ni muimbaji. Papa Manus alikuwa muimbaji. Haleluya. Papa Alain alikuwa president wa kwaya. Haleluya. Papa Amisi amusikia ile voix munyimbo za wokovu na manyimbo. Troisième voix lourdeur. Haleluya. Papa Rizo. Papa Alain. Papa Beate. Kwanza mko ba mingi kuzidia na kwaya. Haleluya. Haleluya. Mungu atabatumia bababa kwa jina la Yesu. Haleluya. Bamama mukuye kwa wakati. Muke kwa wakati, mukwe connecte juu mutajazwa siku ile. Nguvu za Mungu zitatembea kwa nguvu siku ile. Haleluya. Bapapa biko na concentre nguvu zabo zote ile siku. Mungu awabariki wa baba. Saturday repetition à 16h. Alléluia. Alléluia. Saturday repetition à 16h. Sunday tunakusanyika na 14h30. Alléluia kanisa. Tunatia mkazo hii masiku tujikaze 18h juste ibada kwa inaanza comme ça tumalize 19h 19h15. Jana tulianza 18h tulitoka hapa 19h moins. Libarikiwe jina la Bwana. Donc tukuje kwa wakati tumalize kwa wakati. Kuja tu tutaenda kwa wakati na Mungu atakuwa anatubariki. Tunasimama. Kembo kembo nayo. 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 Kembo ke nalingi namona. Nalingi namona. Nalingi namona. Nalingi namona. Nalingi namona. Nalingi namona. Nalingi na simba. Nalingi na simba. O kembo kembo nayo. Kembo kembo nayo. O kitana bokonzi nayo. O kitana monene nayo. O kitana elonga nayo. Ozali nzambe. Yozali nzambe. Yozali nzambe. O kitana monene nayo. O kitana bokonzi nayo. Yozali nzambe. Yozali nzambe. Fungua kinywa, ambia Mungu afanye muujiza mu maisha yako. Ambia Mungu afanye muujiza kwa maisha yako. Una kile ambacho unahitaji Mungu afanye. Ambia Baba nishangaze. Tenda ishara katika maisha yangu. Jiombee muujiza. Haleluya. Una haki ya kuomba muujiza kwa Mungu. Ambia Mungu atende muujiza.
Mungu afanye kitu usiku wa leo. Wale hawana chochote, Mungu awape. Wale hawana njia ya kupita, Mungu afungue njia. Wale hawana amani, Mungu awatunze na kuwapa amani. Miongoni mwetu magonjwa isiwe na nafasi. Vita yote imesimamia maisha yako, Mungu asimame kwa nguvu. Makazi iliyoharibishwa, haijalishi mwanadamu amedeside, Mungu iko na neno la mwisho. Mungu iko na neno la mwisho. Dunia inaweza kusimama, Mungu hajasimama. Dunia inaweza kufunga, Mungu hajafunga. Ambia Baba, nataka muujiza. Maishani mwangu ninahitaji muujiza. Ndani ya kanisa ya Calvary ninaomba muujiza. Ndani ya kazi yako ambia Baba, nataka muujiza wako. Sirizike na kwenda na kurudia bila kitu chochote. Tutabarikiwa ni kwa kazi za mikono yetu. Mungu, bariki kazi ya mikono ya watoto wako. Mungu, fanyikisha kazi ya mikono ya watoto wako. Hatutatembea na kaprisi za nchi, kaprisi za wanadamu. Tutatembea sawa gisi neno lako linasema. Kutoka watabarikiwa na kuingia watabarikiwa. Na kubariki utokapo hapa, na kubariki utokapo ingiapo, barikiwe na Mungu. Usiku wa leo, situation ya maisha yako ibadilike. Kwa jina la Yesu Kristo, ninaomba juu ya kila mtoto wa hii nyumba, kote kwenye iko, neema na baraka za Mungu ziwalokalize. Muujiza wa magharibi ya leo itembee na watu wote. Siku ya Mungu, naamini na mimi nakutangazia, utaleta muujiza, utaleta shuhuda ndani ya nyumba ya Mungu. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Pendo la Mungu Baba, neema ya Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu, Mungu aende pamoja na wewe. Mungu akufiche na akufunike na damu yake. Ninaomba siku ya leo malaika wapya watembee na wewe. Roho wa Mungu akuangazie njia zako na kukuonyesha yale ya kutembea na gisi ya kupita. Mungu wa mbinguni, Mungu wangu, Mungu wa Calvary akulinde, akuchunge na achunge jamaa yako yote. Nakatala kifo na mimi nakatala kupoteza juu ya watoto ya Calvary na juu ya mji yote, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea neema ya Mungu. Amen.